Hello, hello. Rengat Chipugal wala lungubtana po. Bata na pong mag-umpisa po at lata ng panayan. Yeah. Po at tsuta na nga po. Lungubtana po, deng at chikalwal. Hello, hello. Rengat Chipugal wala lungubtana po. Bata na pong mag-umpisa po at lata ng panayan. Yeah. Po at tsuta na nga po. Lungubtana po, deng at chikalwal.
Mamaya pata mo po. Malagod, akya kaming tigpa pasibayo po, ngini nga baka iti, sana rago makanya may pong panimunanin balang metong kaya kami, baki ragong yung makagawang lapag karetang kaya kang kaburian. Ikpa na nurgong ngaya blasmi, kareting dapat mong mangaya parete kaya kami, ikpa nung mo po yung purianda ka, ampong pamituan ng buri mo. Ikpangin yung nga baka iti, sana rago Diyos ko nung ikit mo po at ang ading kikempa magkulang Diyos ko manyang kasaragong mamatawad kaya kaming anak mo. Ikpa, salamat kaya po kaya king lugod mo kaya kami hanggang yan po nga ba may natili kaya pong kapayapan. Kagom na po ning ating king sikanan. Diyos ko sana rago ka rin datang pang panahon mo kanyan kaya pasakong ingatan ba kaya rago mga satsat ka rin mataming tungkulan kaya ka. Ikpangin nga ba kayo iti sana rago Diyos ko. Pasalamat kaya po king lugod mo kaya kami kaya kami pong kami pasalamat na kayo sa aming pong kapayapang. Kagumda po rin kaya kami sasang metong kaya sa bulang ba. Pasalamat kapatid. Kaya king lugod mo kaya kami. Diyos ko sana rago hanggang makanyang kaya pang dinansiganan ka rin daratang pang panahon bakit lalong may sumulong kitang banta na pa ka rin. Diyos ko sana rago kasalman na kaya ng panahon. Binumanalangin kami ngayon oras sa iti pag panalangin nila naman po kaya kagin. Pasalamat kaya po. At po ka rin sa redang pimalian ka po. Salamat kaya kapatid at kaya yung balena ng ampunan Diyos ko manyang mo sa aragong pasimulan. Lalo na ginurit akong mimina paring kaya sa balang kapatid. Makanyan mo sa akong pasikanangan bang kanila po tang mamanuli kami. Makanyan ka pong pitwitit ang tagumpay ang pong sikan ng karimbalang kanilang pisikang kaang laman. Diyos ko ngayon nga baka iting ka naraguin ni kaya kami ngayon oras sa pinili mo kanina kal Diyos ko makanyan mo sa akong payupayan. Pasiknangan. Tasapong kaya kang pangakong Espiritu Santo bago pong ituruong pong tumait kaya kami ngayon nga baka Diyos ko.
ito man kaya pang simulong ka naman na inuwang ini nga ba kayo pahay mo na po gisa ng seles yung kampitan na naman natin kaya puso pablasang ika balong mo po dito paditi mo po din kaya karalungan ngini nga ba kayo kisa po tanggapan mula tila po mabang lumayin si kaya kang panayarapan at tanggapan mo naman po ginitang kang lima kayo manipat ng ining gamang po siya nasa po salamat po tasapong kaya kang pangako At talagang tampo para kayong iwagayway. At
salpon tayanan, ken metayid kayo, kasalpan tayanan, king puso'y at yu, kasalpan tayanan, manatili kayo. King balang penande, ke koladaratang, ding anggong pasabi, menibat king nuan, ikong sabla-sablo, hangin itaramdam, metemula sana, bosal yung panamdam. O lasang mawaglit, kayo na numan, kasalpon tayanan, ko nadaralan, lugod at kabiasnan, bayang itigawan, bakong malili, king may sabing dalan, pakikwanan yusa, ikayo ikongan, wapinetutok nung, king pamanuparan, wapinetutok ng, king burining nuwan, king bangi kong sabla, tanggap kong kanwanan. Bukas ding bukas yu, nung iyo parimloan, ding ke kong sarili, ko salpan tayanan, magpakasikan ko, ikayo ikongan, king mesabing kolam, king bayong gamiton, balen kong tipahan, salamat ke kongan, mirasyat milabos, ko pasalamatan, si bulakarinan, nanong ikit yungan, king selebrasyon yu, ikayo ikongan, meging panyulong la, deting ke kong dimdam, meging panyulong la, dapat yo'y kongan, king saglit oras, kakukotambayan, na ano lang panyulong, ke kong tangalan. Amo na po, banal, king piyakitan po, asabim po ng ating kapanyulungan, muna po karenamo pong meging bisita mi, dakala po ring may kitagon, may kiyayo, king pasalamat. At pasalamat kami naman po, karing banal at titipa, dindami po yung panyulong binyara kaya kami.
ila puring kaya kaming ikit ang po nga tangalan king milabas ming pasalamat. Salamat. Kala salamat Kako mo timbayan Muti ang mamuntukan So nalalong dakal Hitaning panyulong kayo kongan Lalo sa ng lunto Mayakit kongan Lalo lang mayabe Ding balang puso yun Lalo lang mayabe Dating sarili yo, king balang penandit, miyabe-yabe kayo, king bang lalong lunto, mayakit kong at yo. Metong kong modelo, soblat ang alanda, metong kong uliron, sobla wayakit do, king balang makiapos, ding tawong at yuno, kosal pantayanan, ing tune biyeno. Dating ke kong dapat, Maya payatiyo, dating ke kong lugod, o pamiyabe-yabeyo, kasal pantayanan, wapentik do kayo, kingarapaning Diyos, asal yu mayubo. Wayitang biyaya, ing Diyos yu babieno, karetinong tao, o kaya sa samba, ang popang maminto, karetang burino, kanitay nga blas, sa blake kayo ya. Miyabe-yabe kongan, king pamanuparan, wapin bitanye, ing kapibabatan, ang popang kamong lob, kayong dagdagan, mela ko yasana, itaning kataasan. Lonyot pagumasdan, konyang taldawayo, mababong ayemplo, ibiyeko ke kayo, itani ng matas, mababatiat yu, ong giyang itanguran, wapin mama ko. Wo eyo magdaton, hindan mayatiyo, eyo kakalingwan, pakabitasan niyo, dapating mababa, lawen yu tabatyo, kaleldot kauran, ing basa na yatiyo. Dating takitaki, hoke ko, binye ko, panuanano ning Diyos, soblading dapat iyo, makatuliran, king lagyo ning ginu, pinetutok ng laring sarili yo. Salamat, salamat,
O reino kung disan, dagolyeng lugod, itike kong gawan, tiran, keng lagyonin kakong panyato, pinetutok ng laring salamat, ingke ko kudaduang, dokala pasana, ringke ko dalaku, keng malang miganap, ding hanggang buriw, dapoting piliku, o ngeni at iyo, lagi uning panamdam, at iyo yang mebatyo. Oh Dios ing bendesyon, tonggo panyay kongan, de tanganggang at iyo, da sening pagkeran, wapin ketang lihim, kakunang apisan, keng bat makoyiting karelang panamdam, senoyo kekayo, keng kekong tipunan, magkapilit kopin, king pamanuporan, hanggang ating biyeyo, kopin tutok ng Santo Veronica, lakwan kaying kalam. Ing lugod na po ning Diyos, alang patugot kaya katamo, ing makanya na pong pagkalub, pablasang hanggang ening pinandit, ing itamongan po, ing makanya nakatapang paparam karing kaya katamong mga lating biye, at ang timurin ngening aldona ning sabat, ametong yang pamipuri kaya. Anyang ni pong kapinanditan na iti pasalamatan tayo yung kaya katamong Ginoo. Iya po yung migkalub kaya katamong karing biyatamo, bang makanyan tala pong gawan dening kaya katamong banal at tungkulan. Makanyan mo naman po yung kaya katamong kapagnasan, ngening pinandit, pigkalub na kaya katamo. Ing kayang banal at tubod, makanyan yang may kipagmanano kaya katamong anak na, bang malyaring makirandam karetang amanong pasabi na ning kaya katamong Ginoo. Dapat karing kayang pamati, sabi na ning banal ing Diyos, keko kanyan mo naman po ing Diyos kekong alam tuknang kapamilatan dading kekong kapamintuan, ang gyan man ngeni ket itakodisan atubod ing kalam ning Diyos kekong paragulan. Bang malyaring soya po ing binyanang metong apamati kaya katamo, pablasang itamo po dapat taong talasaltan tayo, sabi na ning banal ing Diyos. Makanyan tamo pong magkapilit ang gaking pinandit sa iti, uli pong ya ing kaya katamong tengwan. Dapat bayo ko po me karing kaya katamong pamagar, ning Diyos. Brida kayo po batsyan, antimong, meto ka, soya po yung binyanang pamagpasalamat kay kayo, kasablang kapatat kaya tiging sibol, anong makanano pong mangumustaya naman, yung banal kaya tamo kari, milabas tamong activities, pasalamat ko pong maragul karing kaya tamong kapatat kaya tiging sibol, magulpisa karing miyembro, pamagar, ang gana po karing kiyakatamong opisyalis sa Talagalo, ang gana karing kiyakatamong kayanakan, mga intang, king karelang full of cooperation. Anong makanano po, king kiyakatamo po ngikit ngeni, king kiyakatamong anibersaryo, hanggang karen mo pong kapatad tamong makipagdalawan kiyakatamo. Sabi dapin, yung manalbeka kanong sine nga na, den karelang sinadyang luklukan, occupied nala,
at impang pakatalakan. Sobring sabyan, niyakit mo po kay katam. Full of cooperation. Kay kayong kasipagan, karing pamagobrayo, karing kay kong tungkulan, ngening pinandit o karing naldo napon, pepakida mo po ring tao, nanong makanano tamo po karela. Sabi napin, nung nano kanuing kay kang tena, iya po yung kay kang pupulan. At sobring sabyan, masipag lapure, ning kaya katamong kapatad, amanong kulan kaya tiking sibol, ning kaya kayong kasipagan, uli punging karelang ugnayan, metong mabilog, king karelang galo, ngening pinandit niya puret ang taong kaya katamong kapatad, may kiyayo, nanong makanatang kaya katamong pasalamat, sabi napin, makanyang lapong dakal, rin dinalo, ang gana king kapiastan tamong, sobring sabyan isip tamo, kaya expect tamo, kaya kapiastan ni tanamo, balam, convention niya mo po, pero makanyan man po, dakala pa mo rin ding taong may kipagsan metong kaya katamo. So ngayon po, kaya katamong tamagaral, ne po karagul kaya katamo, ingan tikaniting kaya sarili, ne po. Nung pong magtao ka, kayang bale, nung di takla ring dinatang, medyo malungkot ka. Pero po nung dakala ring dinatang, sa metong kaya katamo, masaya ka po. So ngayon ito, nung waman mag-isa ng kaya kang inanda, masaya ka pa mo rin. Pero makanyan man po yung kaya katamong ng Diyos, karing kaya katamong milabas, pasalamat, king kaya katamong sarili, nga nakatamo po binili, king ablan, banging kaya katamong kasarilinan, may pakarili at tamo, karing kaya katang kapatad, pero po nung dakalan ng taong dinatang kaya katamo keti, masaya ka po. So may ngano man po, may kapanganla, king dake na po ning material, hanggaman po king spiritual, nung yalaman ngan po, may di na oras din kaya katang kapatad, although may kagawala pa mo rin ang po, may aganap ka rin tungkulan da. Ngayon po ngaldong ini, yung kaya katamo pong tema, niya po king kasanting, bala mo rin yung kaya katamong speaker, lalo pa yan eh. Yung kaya katamo pong tema, obispo. Yan po, areng obispo. King nanumang pong organisasyon, nanuman pong ngaldong ini samaan, yung kaya katamo pong atin lapong tatalaga ng timong sabyantana pong manungkulan o tagapamahala king metong nga organisasyon. Yung kaya katamo pong alaya pong keliwan, king kaya katamong kasalpantayanan, ating pong may panibalang tala panibala, kaya katamo, maliban karing banal ay espiritu, nanuman po atitipa kaya katamo, samaan, kalupad mo po rin kaya katang kapatadaman, ulan kaya tiging sibol, metong lang may pamaalan, ang timong manibala king kaya katamong organisasyon na iti. Nung po nga lang manibala, itamongan po, amutam o magdesisyon tangan. Eya po sumulong ing metong antimong organisasyon. Kailangan metong nga mabilog amunikala naning metong nga organisasyon. King kapamaalanda ring manungkulan. Kaya po itamo king kaya katamong pangayat syungeni pasalamat ta naman po ing kaya kayong yung kaya katamong pamamahala kaya tiking sibol, akakita naman po. Ren kaya katamong opisyalis, ne po, mga sipag naman po rin, ne po. Alata mo po nga sabing masipag din kaya katamong kapatad. Kaya gana po rin yung kaya katamong kapatad na miyembro, makanyan la naman pong masipag, makirandam, ang pong maminto karyatang tuntunan ng kaya katang kasalpantayanan. Anya po, sabi napin, sabi na mamili tamo o mibili tamong metong at taga pamahala king iglesia o king kakatamong tipunan na iti, bang malyaring iya, ing malyaring talakad, ampong magpalakad king kakatamong kasalpantayan, agpang king burina ning masa. King kaya pong pangayat syungeni, king kaya katamong kasalpantayanan, lalo na po kaya katamo po pangara, ne po, na itamo yung
mamuntukan, itamo ing medium, itamo ing gabinetis, yako ing masunod. Kaya katamo po ing practice tamo, como po ing kaya katamong pigayari, kaya katamong kasalpantayanan, at nung nanula po, ding tuntunan na pairal na po ning kaya katamong kasalpantayanan, ila po ring dapat may pairal kaya katam. Aliwaya po itang sarili kong buri, sarili ng buri ning kaya katang kapatad. Yan po yung kaya katamong papractice, king kaya katamong kasalpantayanan. Huling yan po yung kaya katamong tuntunan, iya po yung kaya katamong dapat gawan. Bilang tagapamaala, king kaya katamong kasalpantayanan, obligasyon tamo po. Ne po, antimoy kami pong penibalan nyo, peparam yung tiwala, karing pilan panahon. Obligasyon mi pong ipabalo kaya kayo nung nano, ing malyaring tuntunana ning kaya katamong kasalpantayanan. Nung nano ing dapat nang gawan ning meto nga talasalpantaya. Makanyan mo naman po karing kaya katamong banal at titipad alataya po karela. Uli nga tinya naman pong sinabi kaya katamong ing gino, katang makone, potang makone, mekone ing kaya katamong gining Diyos, sabi na, dinanda kayo nga ng mapamatulang espiritu, bangyang turuan pong tumait kaya katam. Kapalad tamo po ay tamong taong talasalpantaya. Nung minsan, karing kaya katamong akbang, karing kaya katamong gawa, panimuna na katamo po ning ginong Diyos. Pasabi na kaya katamo walang patugot, ing malyaring dapat nang gawan ng taong talasalpantaya. Kadwa na po niti, potang patupad ning tao, ne po, kailangan ating pamisan metong. Anya sana po, king kaya kayong pangayatsu, ikayong kapatad, amalyaring magaral, king kasalpantayanan. Ibuklat tala po rin kaya katamong diwa, ibuklat tala po rin kaya katamong kaisipan, lawakan ning kabiasnan, dagdagan ning kapibabatan, uli pong yaing kaya katamong dapat gawan. Lalo na po karing kalupa kong manungkulan. Nga po, karing kapatad tamong talasalpantaya, kapatad na manungkulan keti, uli pong nanuman, ing kaya katamong lakaran. Mayap yaman po ing kaya katamong gawan, ating pong isipan tamong maging sagabal. Dapat nung itamo nga natin tamong kabiasnan, dating sagabal areti, malyari talang ala ko, uli nga tintana pong kabiasnan. Mupin kailangan mamaleya, king puso na ning tao, ing kabiasnan, kapibabatan, bang malyaring agawa na la, ring bagay areti. Pota po ngalayang kapibabatan, lalo na po ikeng manungkulan. Pota po mamale keng isip, yako'y mamuntukan. Itamburi ko yung pagawa ko, ne po. Itamburi ko yung malyari. Bisa alam po ng aliren. Ne po. Pota pong makanyan niya yung kapag-aralan, lunto po nga yung miyayaliwang dapat malyari king iglesia. Mapalad pin po kay katamo ing mayayakit siya ing metong mabilog pamisan metong ang gana karing kaya katamong busy, gabinetis, ning sablang opisyalis, ning sablang miyembro na ning sibol, ing burikula pong palakpakan king kana ang sarili reni. Palakpakan tala po rin, miyembro na po ning sibol tagumpian na ning Diya. Uli pong successful ya po ing kaya katamong milabas sa okasyon. Successful ya po ing kaya katamong ugnayan ngeni, uli pong ding kaya katamong manungkulan, ampong ding kaya katamong miyembros makisan metong la. E po magaway ng antikaniting maragul atipunan, e po magaway ng antikaniting maragul okasyon, nung ikami mo pong adwaning busy, ikami mo pong adwaning gabinetis, pero makanyan man metupad pin, tutuya po yung kaya katamong kasebyan nga napin, ing sakit na ning kalingkingan nga na, sakit na ning buong katawan. Pelalong mangalati,
Pelalong detang mga alati ng uyat ning sibul tagumpena ning biye, ginalola. Nepo, memintula, hakakitala puret ang kakatamong munting kabataan, mig-participate la. Ning kakatamong kabataan, mikyabela. Ring kakatamong katandaan, mikyabela. Ring kakatamong opisyalis, mikyabela. Anya po, asabi tamong ing meto nga ugnayan at suya kakatamo. Bagay po ing tirudam pong pepamana kakatamo. Nepo, ring kakatamong pengari, king kasalpantayanan at iti, data pong kakatamong meging pundador, datang kakatamong minunang mamuntukan, imbisi, ting kakatamong matuang gabinetis, keti, uli pong iya ingikit tamo. Ape pakit da kakatamo, ring kakatamong pengari ing meto nga ugnayan. Anya po ang gangening panahon tamo, ing ugnayan na yan yamheko kakatamo. Bagay naman po lingad kakatamo, anya po siguro lalong masantingin kakatamong ugnayan, maging king kakatamong kabilyan, ngani king kakatamong kasarilinan, ang timong mikakapatad, nung lawen tayo yung kakatamong kasalpantayanan, antiya mo pong metong atakde baru, ne po. Nung lawen tala rin kakatamong itsura, nung miragdagan taman po, asawa dala po, ne po. Datang disantamo keti, ela po miyayaliwa ang gangening panahon na iti. Ne po, beri ko pong sabyan, mikakamaganak tamo mo po keti. Anya, lalo ya pong sasanting ing kakatamong ugnayan. Uli pong ang gangeni po, iya po ing akakitamo. Iya po ing dadala tamo king kakatamong sarili. Emo po buko ding mikakatpatad tamo king kasalpantayanan, nune mikakapatad ta pamurin king laman, akakitamong balu tamo. Nya, king kakatamo pong pangayat yung ding ganap akaturuan kay katamo, itamo pong taong talasal pantaya, hanggang ding banal sa sabyanda, di nga mano nga na bugbog na kayo. Nepo, di nga mano alang patugot, darandaman tala, karing kay katamong panimanma, karing kay katamong panandam, dapat nga na ing dinantalang katawan. Nepo, emo po bukod king sasabyan tala, emo po bukod king darandaman tala, ing dinantalang katawan. Abage, apapakit tamo ang gangening panahon na iti, ding darandaman tamo, dirinan tala pong katawan ang gangening panahon. Akakit tamo po yan. Ing panyulong kaya katamo, tamo po ayawat yan. Nepo, hanggang ating sisibol, hanggang ating talasal pantaya king sibul tagumpena ning biye, ing kaya katamo po ngugnayan pumako. Nepo, mate yan. Uli pong ya, ing kaya katamong tengwanan yan, kaya tamo po may biyasa, kaya tami turo, maging din kaya katamong anak kasupling, ang gangyaning panahon na iti, yubod tala po, nung nokarin itang kaya katamong, nung nokarin itang karelang dapat lakbangan kimbiyera. Uli po nga lang, pengaring, mangarap ya king anak na. Nepo, buri na po ing pengari, ing pangarap na ing kayang anak, mipanwanan niya. Ala pong pengaring, mengarap ing kayang anak, misakitan niya, mipariwaraya. Itamungan po, para pareho tamo siguro ng ating pamilya, ating ng anak. Kaya po tutuin ka na nga manwan. Itamungan po, pengari tamo, ing pengarap tamo ka rin kaya katamong anak, ing maging mayap lang memalen, maging mayap lang tagasunod king kaya katang kasalpantayanan, at maging lang mayap ay anak tamo. Iya po yung pangarap tamo karela. At ita naman pong pangarap pa ita, malyaring mabigo ing tao. Potang gawa nala naman datang burina ning kaya katamong Ginoo. Sabi napin nung nanoy ing kaya katamong adwan, yamo po yung mipagkalub kaya katamo.
Nya nung adwanta mo po rin kaya katamong anak, may pakayap langan, ala pong imposible. Ne po. Anya po kaya katamo, kanakong kaluguran na kapatad, yung kaya katamong kapag-aralan na iti, ne po king karagul, king kaya katamong sarili. Ne po. Metong amayap, mayakit, metong alidirato na ning kaya katang kasalpantayanan, iya po ing paintunan na kaya katamo. Ne po. Bagay ing tao ay po perfecto pero makanyan man botang magaral tamo kaya katamong kapag-aralan na iti buri tamo po inggang lahat tamong sarili panibala tangan po kaya katamong Ginoo bang mayyaring tamo po magkamali yakit ametong karing kaya katamong panglakbang karing kaya katamong tungkulan king Dios ne po iya po sana po kaya katamong ne po miyambruya man po anya spesyalis siya ing kaya katamong magaral tamo kapanwalan alam patugot ding kaya katamong mangayap alakad ang pong pamalak panibala talangan po king Diyos sulit mayyaring kaya katamong kamali yakit amalyaring magkalug kaya katamong karing iya po yung kanaong asabi kaya kayo pota pong ding kaya katamong mangayap padapat mangayap papamalak ne po king Diyos talangan po panibala ala pong imposibleng etamo agawa. Ne po. Yan po yung kaya katamong kapag-aralan, king kaya katamong kasalpantayanan, pablasa pong itamungan, yung makanyan tamong magkapilit, ne po. Yung kaya katamong tungkulan na agawa tala, king Aldoldo, ne po. Pero nung minsan ating maging sangkan kaya katamo, yatam po alala ko yan. Pero makanyan man po, nung pong dinala niya ito, palagay ako naman po medya-medyata naman. Ne po. Pero mas masanting po nung agawa talangan. Nya sana po, kaya kayong kanakong kaluguran na kapatad, ing metong kapasalamatan, kaya po malyaring kalingwan kaya kayo ini. Pasalamat kungan po ka rin kaya katamong kapatad, migkapilit, miyambruya man po, pisyalis siya, ini po yung nga sabi ko kay kayo, dakal pong dakala, salamat, lalam na po ning pamanimuna tamo, kaya tiging Cebu, langgana po rin kanakong kayabe opisyalis, nung alayo po yung metong yung pamisan metong, po magaway ng antikanining pasalamat, ne po, po magaway ng antikanining etayakit, yung metong success na ning kaya katamong ugnayan. Bagay may yakit mo po kaya katamo, atin tamong mabilog ugnayan king ketiking Sibol. Anya po magagawa ng tiganitim bagay. Dahil pong salamat, uli nga lalo rin yung speaker, may pawas ko po ya akong mag-speaker na. Bisa akong manuldo ka rin yung kaya katang kapatad. Kapo ka rin kaya lalam. Masanting niya po yung tema. Pero bayo ko po manawas ka rin kaya lalam. Then yung kaya katamo pong choir. Na, ila pong panahin tam.
Salamat po ka rin kay katang kayanakan. Ita pong kadwang basket, pota po magtaka kayo, tadwang basket na po. Kasi po, yung kay katamong kapatid, Hatching Baby, kulang niya mo po kayang paruminggo kayang hospital. May hospital ya po, niyang ka-anibersaryo mismo. Ko po balon, linwalya, napon pa yata, nung yak magkamali. So, kulang niya mo po kayang paruminggo kayang hospital. Anya po, reta pong kay katamong saop, bakanta mayakit talagang ing meto nga ugnayan tamo kay tiging sibol na po mama ko. Itamongan pong mikakapatad, misasaw pantam na po. Hanggang kita mo pong malating bagay, aso pantaya, maging kay katamong panalangin na po. At ang yan po, makabaya pa yung kay katamong oras. Ala kayo pong maka-online ken kapatad. Tatanggila. O tatanggila po. Tatanggila po ano. Magsadyala naman po ano. Kaya tutugi pa. Uli pong maka-online tamo po kanyan. Reng at syukeng aliwang bansa po. Akakit da katamo. Po. Akakit da katamo. Ikayo kaya lalam, kaya babo, akakit da katamongan po, rin kaya katamong kapatad, kaya biya tamo king kasalpantayanan na iti.
Reng aliwang bansa, akakit da katamo. Atin pong bisang makisan metong sana, minatras yan okay po, o sige. Salamat na mo po kareng kay katang kapatid. Kareng maka-online, po. Ing pasalamat mi po kay manungkulan kay tiging sibul tagumpyan na ning biye. Den kapatid pa-abroad. Kuno po banggitan tunggal-tunggal, basta maka-abroad, po. Dakal nang dakala salamat kay kayong suporta kay milabas tamong anibersaryo. Pasalamatan da ko ngan po, lalamda rin kay katang kapatid manungkulan kay tiyang poreng miyembros tamo. Ngani po, kareng kiyang lalam, atin naman pong manungkulan gene. Kailangan manungkulan la pureng maiyawos. Den kapatid pa-abroad. Yung kaya katamo pong PPC President, kailangan mayawos siya gene. Metong yan namang leader yan kaya kayong suporta kay Brother Rick tamong anibersaryo. Paninayin tayo. Pasalamatan da ko ngan po, lalamda rin kay katang kapatid manungkulan kay tiyang poreng miyembros tamo. Ngani po, kareng kiyang lalam, atin naman pong manungkulan gene. Mayapayabak po. At lalo rin yung speaker, dapat magsadyala po rin kayang babon Huli nga lalo rin yung speaker. So, mayapayabak po kay katamungan. Kasi bayo po, King Aldo Ngaiti, Timorin, tindam tayo po yung kay katamang mamuntukan po. Kareng accomplishment na po bilang kikatang mani muna. Lata po nga sabi kaya po, nyapin siguro nung masipag yung kikatamong mamuntukan, no mandatang retang dakala kapatadareta. Nyapin lagpakan tayo yung kikatang mamuntukan. Po. Kasi may katintapong masipag mamuntukan. Po, nyapin akakita mo po balang anniversary, kareng kikatamo pong kapatid dalawa sentro, po. Kayang tabi no po rin choir, po. Nung minsan makatuki ko karela, po tapong palangkay, madidisoras la, po. Andiyan na yung kalauting sentro, pupunta lang po, makanyala po kasi pag din kay katamong kayanakan, ang po yung kay katang mamuntukan. Po, ang galang kapitangang bengi. Kaya ako po, uling may inako kayang puyat, kaya pala malyaring magsabayang karela, po. So, in fairness na po, kay katamo pong pasalamat, po. Atin tamuan niya ikit minor mong problema. So, in kabilugan talagang successful nemo ni kakatamong pasalamat. Napon po uling itang metong mamamuntukan king Corinto, po. PPC 3, po. Biglang bisyan niya kanong anniversary, may metang merienda kanong medinan, po. Inggewa naman ng mamuntukan ta, muling kami kapag merienda. Pero pag merienda niya po napon, kaya kaming meeting. Madanta uli, may regulya gastos, ingge kaming ikatang mamuntukan, imbes na metong yung pamerienda na. Retang kami pag meeting, pag merienda no, ning ikatang mamuntukan. Kanyapin po, ita po yung ikita mo, at least, po, ditak mong minor problema, po. Siguro, ketutok itang minor rate, dagdagan tayo mo ko, di ng tanyang kalutasan, po. So, din tamo naman po keng banal espiritu, po, karindela na kaya katamo, tinalimbawa po, sabi na etamo sana maging matas, po. Sa uling ikita mo, kaya katamo may labas pasalamat, po, successful yun. May katastaan naman ego, alita po rin sabihan ng balay espiritu kailangan. Nalimbawa po keng metong asikan, po. So, nung mapaliyakang mababa, po, sabi na karin panay mumuntang doon, putang muran, munta kitang mababa, niya putang kay, agad yan lalangit ang baboy, nang kita lalam, mabasayang mabasa. So, makanyang puwing, buri ng dala kaya katamo ng Bali Espiritu, sana, ikita mo man itang makanya na ka-successful, eta naman daragul loob, po. Eta mo magpapakit na tintamong kaya kaigitan ka rin kaya katamong kapatid, lalo na karing alawang sentro. So, pakita mo po, sabi na, ni Balay Espiritu, pakita mo pong maging mababa. Bang kanita, lalo pang datang itang grasyang pagkalob na ng Diyos kaya katamo. Kaya katamo pong kasalpantayanan, lalo na kaya katamo pong sentro Sibol Tagumpay ng NBA. At dumagi ako pong dita kaya katamong tema, po. Yung kaya katamong tema ngayon ni Obispo, po.
Ing obispo po, baluta mo ne po, kareng katoliko, pache obispo po, matas ne po, antas ing kayang posisyon keng katoliko ne po. Nano po ikatangian ning obispo, ne po. Kakakita mo kasi reng maging obispo kareng luwang sekta, ne po, kakakita mo talagang may garal la, ne po. Aluwang nung nakita mo talagang ingkarelang pegaralan matas ne po. So ikatamo po buri nang idala ning balis ning kakatamong tema ne po. Emo ing reng manungkulan ning maging obispo ne po. Kailangan ikatamo maging obispo tangan king kakatamong pamaniwala king salpantayanan. Ana po kay ni buri kayong basa ni tang kakatamong referensya ne po. Bating upayang lalo tayo po ngayon dyan, ing dadalanan ng kikatamo pong tema. Sabi na po kay ni King, narunay kasi ang sitas, kapatid. Ita pong referensya na kinyatang dapat, ne po. 2024. Basan ke po, baka nito, ako tayo diwa. Sabi na po kining ding dapat kapitulo 20 versikulo 20-24. Basan ke sabi na po ako tayo diwa. Alam ko kapulak pala rong. Lay salamin ko. Kalimutan. Ay ini pala tikwen salamin pala. Lay. Si pala kini. Sabi na po ning makasulat, (20-24 yapen? Okay. Sabi na po, kenikim 24, dapat ku paulaganing biye kuantimong malking kakong biye, ne po. Bang aganap ko mo ing kakong katungkulan, ne po. Ating pamanibalang tinggap kung ibat king ginong Diyos, ginong Yesus, bang patutuan ke ing ebanghelyo ning kalam na ning Diyos. So sabihan na po kay ni mulalawin ing kaya kapong personal na credential, ne po, ing kaya kang kabiesnan, ne po, ing kaya kang pegaralan, ne po. Sasabihan na po kay ni kailangan ikatamo ing kailangan tamo pong gampanan itang tungkulan may pagkalup kay katamo miyembro taman o manungkulan tangan o manuntulan taman ne po dapat itang kay katamong obligasyon ne po king katungkulan tamo king Dios iya ing kay katamong gawan ne po huling itamo nga natin tangan katungkulan king Dios ne po na aliwa mo ing nung itamong po para pareho level ne po king katamo pong pamag-aral king kasalpantayanan pero atintangang kanya-kanya pong role king katamo pong pangatyo king kasalpantayanan ne po sabi napin ning katamong mamuntukan ne po nung alang miyembro ne po alang opisyalis ne po kailangan atingan karetang dake na ning katamong organisasyon ne po kailangan man maging successful ing mareng katamong leader nung aluwa mo ring king membro ne po. So ini po metong yang buong ugnayan king katamong kasalpantayanan ne po. Uling banting upayan luntoya pong successful ing metong organisasyon kailangan itamong membro, itamong manungkulan ne po mikatin tamong masanting ugnayan banting lupayang lalo tamo pong munlad king katamong pamanjalpantaya. So nasa po sasabihan kini, ne po, ing manungkulang kamo na maging obispo ka. Kuling katangian na po ding obispo, kailangan ating kangan ketang, ating kang ganaka, ne po. Ating kang kusang lub, ne po. Ating kang pamakyabe, karing kaya kang kapatad. Ne po, uya po yung metong katangian na po tang metong kang obispo, ne po. So kailangan, aluwa mo, deng maning tungkulan ila pong akitamong obispo. Nune itamongan po pakitamongan maging obispo kaya tamong katangian sasabihan na ning ebanghelyo kaya katamo. Anyapin sana po lalong maigit mikatin tamong masanting pamisan metong king kaya katamong kasalpantayanan banting upayang
lalo pong lunto ing masanting ugnayan king katamong kasalpantayanan. Kalupa na po king katamong kapatiran ne po. Kasi po ngayon kasulukuyan king katamo pong pamipalakad magumpisa po king national ne po. Kasi king national ing kasulukuyan po gagawan dani ing itang konkon amanunda ne po. Ing konkon iya po ilaring magaral nung nano po itang dapat tamong ibayo king katamong saligang batas na ning kasalpantayanan. Kasalukuyan po balang region natin niya pong delegate sa duwang katao ne po. Ing katamong delegates kay king katamong region ing katamong direktor ang po dating direktor Ibili Kudya ne po. Sabihan de po ka rin nung nanuman po ing dapat dang ibayo king katamong kapatiran banting upayang sana muladya lalo pang kasi nung bisan kasi po king katamong batas atinang maka-relate king katamong kasulukuyan pamipalakad. Maka-relate king katamong kasulukuyan na sitwasyon king katamong pong panahon ne po. Pero malungkot man darandaman ne po uling talagang uling aliwata mo po tradisyon din kaya katamo pong kapatid Ilocano aliwalo po yung tradisyon pong aliwaing karelang kapag-aralan king kaya katamong kapatiran. Numisan po may kakakomplikate ang kaya katamong buring malyari king kaya katamong pamipalakad king kasalpantayanan ne po. Burida po ibayo de itang kaya katamong doktrina ne po na malambat tani pong darandaman king kaya katamong o distantane po kini nung nanularetang doktrinang patupad na ning kaya katamong kasalpantayanan. Po yamon po yung makayantamong malulungkot king kaya katamong pong pamunuan king kasalpantayanan. Po uling etamo para pareho tradisyon po alwa-alwata mo po sistemang gagawan king pamipalakad king kaya katamong kasalpantayanan. Anyapin sana panalangin tamo po di nanong masanting pamisip ning kikatamong ginin Diyos ting kikatamong manimuna king kikatamong kasalpantayanan ne po. Sana di nano pong pusong maganaka ne po retang di nanong kaisipan na mo king karelang pansarili nune sana mabilog king kikatamong kasalpantayanan iya sanang malyaring aisip banting kapayang impong pamidaki king katamong kasalpantayanan elunto. Ne po uling balo tamo po ikatamo ne po mimulat tamo king kapag-aralan king kasalpantayanan ne po king kailangan talagang gawan talaretang uling ing balo tamo po king katamo pong doktrina pong retang dadalan ang principles ne po king katamong kapatiran malamat tano pong darandaman ne po. Anyapi siguro dapat kikikatamong mo naman king pamipulong detang kikatamong principles ne dapat mababasa ala naman baka itala po kakalingwan. Retang dawaki areta anito palyaring mitanam la po ka rin kikatamong puso ang pong kaisipan detang distantamo pong principles ang pong doktrina. So siguro po dakala pa po rin kikatamong manungkulang kayong babo malyaring mamiela pong mapilan pang kapag-aralan kaya katampong pong mesay ne po. At pasibayo po maya pa bakyakongan at sana po lalo pang magluwiding kaya katamong pamisan metong. Dakal pong salamat. Salamat po ang Brother Rick. Ya po yung kaya katamong PPC 5 President. Beri ko la pong i-announce din yung kaya katamong Pisaup-Saup. 2,475 la po. Datang kadwa 2,270 la po. Para ang Sister Baby ne po. Digdagan dala pong 230 para maging buuya pong 1,500. Opo. 1,500 la po kanyan. Datang kabuwan da. Wow. Ila po rin miraras kang atsing baby po reta. South da po rin kaya katang kapatid. At ngani po rin kaya katamong kapatid keng lalam da. Ala pa po rin at kaya lalam Ila kasi bisang mama ni kanya papanigang kula. Na po. Brother Joey. Ayan, malagad dyan at yan Joey.
taga Solanuya po yan. Makipagsambaya mo po gati. Brother Joey Gomez po. Ah, bala po may bigla ko yata. Bayo po isabla payabot kaya po yung may paabak. Yan po ang kapatid. At King Waldo po ngayon at yuta po kini bang gampanantaya po yung mabilog tamong tungkulan king kining Diyos. Itang puryantaya po ang pong samban. King kayang pa nga espiritu ang pong king kayang pa nga katutuan. Dindam tala po reng mesambitlanan din king banala espiritu tinipakekatamo nung makananong pega na kana po kekatamo bilang miyembro na po ng Sibol Tagumpene ng Biye. Sinabi na po kekatamo kung makananong kahalaga ingagampan ng tamong papel kareng kekatamo pong aliwang kapatad o aliwang sentro. Sinabi na papipon na ing Sibol gagawan de pong modelo o uliran de nga lewang sentro uling ita pong akakit da pong masanting nga palakad ang pong disiplina ng akakit da kekatamo. Kaya pin po anang kasakit kekatamong yan itamong taga Sibol na itamo po gagawan da katamong uliran. Uling isto pong gagawan da kang uliran deng metong ataw. Alob mo na mo po kaya magkamali king kaya kang balang kimot king kaya kang balang pa magsalita. Alob mo na mo po, pinune, king kaya kang agagawa. Lalong-lalo na po, uling ako mo rin po, ketang minuna, meging mamuntukan ko muna po, kareng kaya na kan. Ana pong muna mang kabayat, balo ko po naman yung dadanasan na ng JJ ngeni. Kung makanano ng papanatilyan, itang masanting dang pamaglalawet ng alawang sentro, lalong-lalo na kareng kaya na kan. Kaya tapa pong minunang metong matwakero, kay sabyana, bilib ko ka rin kaya yung kaya na kanana, nung kadisiplina. No? Pero, ketang side, matutula ko, na yung ketang side, minsan malulungkot ko. Lalo na ka rin kaya na kan. Potang kay, kaya tapa pong minunang ating oras, anibersaryo na mo masyadong makadisiplina. Anong pa nga siya sa buntok. Pero potang karetang akakit na rin tao, kareng alawan sentro, nung kadisiplina. Akakit da, ketang kimot daw. Ketang side, matutula ko na yung ketang side. Minsan malulungkot ko. Kaya potang kay, panahon tamo po ngayon lalong-lalo na oras kayo na kanini. Lultongan, inanong disiplina. Lulto, inanong, pero sablang bagay king yato. Karetang akakit na rin maging sagabal, karela. Lalong-lalo na king panahon tangay ni po. Nino mo kaya kareng kaya na kanarin, ingalang cellphone, ingalang gadgets, ingalang Facebook, ingalang Twitter. Kumbaga, at yung tapok yung generation technology. Malyaring ini, meto niya pong sagabal, king kiyakatamo pong pamag-aral king spiritual. Anya, nung etamo po balong kinontrol, etamo po balong binalance in technology, king panahon tangay ng po king kiyakatamong kasalpantayanan, malyaring itamo pong malilitamo, lalong-lalo na po, itamong kayanakan, na king panahon tamong ay ni, ken mong Facebook, mididinang communication na may man kakilalang personal in tao pero ating kayong communication ita po ing makatakot king panahon tamong ay ni. Kaya nano po ing panabilin na kikatamo ning banal na espiriton tinipanan din itang papanatilyan tamo po sana gano itang pagiging tapat tamo, pagiging disiplinado, king kikatamo pong sarili. Na itamong king taga Sibol Tagumpene ng Biye, ela po magkamali na itam gagawan da katamong uliran. Ne po, sana po papanatilyan tamo po ito. King paglalawed da po rin kikatamong kapadad alewang sentro. Kaya po, ano pong kasakit nung ika metong kapong manungkulan o
opisyalis king kaya katamong kasalpantayanan. Lalong-lalo na po, metong man po karelo, metong man po karing opisyalis, ala naman pong tatanggapan na sweldo. Ne, ala naman pong tatanggapan na sweldo karelo, king karelang kapagalan. Noon itamo po makatanam king kaya katamong pong kaisipan, ing kapagalan gagawan tamo po ngayon, ing sakripisyong gagawan tamo pong hindi king kaya katamong kasalpantayanan, ing ginang Diyos ya pong bahalang mablas kaya katamo. Yamo po yung kaya katamong total na nito. Kung minsan po, ikapang magpalwal ikapang gagastos. Imbes na magsweldo ka, ikapang gumastos. At bisa ako pong dumagi, kaya katamong may labasan na anibersaryo. Baman, siguro po, ito, record-breaking niya po itang anibersaryo tamang ito, lalong-lalo na itang Sabadong Bengi. King pamanong-kulong ko pong kayanan, kaya mga labasan na pa noon, kaya po may kabisitang makanita karakal. Nung mo po king pamanong-kulan ng yung mamuntukan na i-J season, at king sipaganda po rin kayanakan, ang po yung kaya katamo pong mamuntukan. Ita po, record-breaking niya po, retang meging bisita tamang reti, uling. Yung kabalwang ko po, 500 la pong bangko rin inarkilada, pero dakala pa po rin makatalakad, ala ng luklukan. At ulim pong kitang bengi ita, Sabadong Bengi, kasiping kaya po yung kaya katamong Director General, Hermano Nilo Sabado, yung mismo po ikit, no? Karakalyo bisita, ano po? Mga pangilabo lang ng bisita yung yan, ano? Karakaldang pakatalakad. King wala, no? May pagyo king kiluba, no? Wapin po ako. Siguro po ako uling king sipaganda po, dahil kaya kaming kapatid na kaya na, kanang po yung mamuntukan. Kasi po ngayon ablasan ngayon makanya ni sistema ngayon kaya katamong ablasan. Gustong pupuntalan mo lang, puntalan da ka naman. Pag yung muna pupuntalan, dala ka naman puntalan. Makanyang po ngayon At huling kita pong Domingo, kami pong adwang kapatid na boboy, yung tinalan. Ano pong kasakit, tatalan talaga, king anibersaryong makanyan. Uling, limitado yaman po talaga yung oras. Tapos din pong magmensay, at din pong tagapagsilita ng karakal. Yung po balo, makanamin pidake-daking oras, Ating managalan, Borino, magsalita po, pero ala na pong oras. Nyapin po, sabi ko po kang pamboboy, ka na pambala, ako. Kanyang manyanditak niya yung oras, kaya uning pinalik niya rin po ako, uling, gumisang po kasi, etala po ay wasad detang kapatid, sadya ko pa mo may di na oras retang medyo tatabog gustong yelo may pagserbisyo. Kaya pin po, itang talagang 4 ay oras ng anibersaryo po mismo ditak talaga ito. Kaya pin po siguro, deng dagawang programa, kaya mo pong isuggest nung malyari, pag-aralan de po itang Domingo. Itang samas nande po itang programa, baka nita po, mo po magagahol king oras. Kumisan po kasi, ating teleteksto or kaya ating medium, ipakabaya po dikilan. Ito po, maragol na yung bagay po ito. Kaya dengaliwa po, buri mo mamapundinan, kaurasan, ni munuadinan, uling miras na po itang pisabitam. Pero kabilugan po, successful ya po talaga itang kikatamong anibersaryo, lalong-lalo na. For the first time po, through internet, pong kaya patadtamong at yuking alabansa, ay albende pong live yung kaya katamong anibersaryo. Siguro po talagang itang kapag sulungan, ako kutang nang ning kaya katamong banal espiro nandin, ditak-ditak po, akakamtam tayo. Waman po ila, malawot la kaya katamo. In terms of technology, medyo itana po malalakwan, karengalawang sentro. Balota naman po ngayon kasi high-tech na ngayon internet, pwede na ka pong makapag-communicate, andyan pong nang kalawot. At ito po, metong niya pong ikakatutulada po, din kaya katamang kapatada at yuking along bansa. Kumbaga, itang karelang homesick, marirelieve, o itang karelang pamagpagal, bala mo itang marirelax la kapag nakatama po na ita mga tsukeni, hakakit da katamo po, o daramdaman da katamo, karang kaya katamo pong balang samba, lalong-lalo na po, kitang anibersaryo tamo.
Kasi balo ko po, nung at yung kalubansa, kami mismo yung makanining bagay itang anibersaryo. Muling kanita mo po akakit, ita mo po yung pagkakataon na akit mula rin kaya kang kaluguran o pamilya, bang miyabe-yabe kayo po. At sana po, mo po sasawa o papagal na itang pamagsulong sana po talagang kamtantane. Misasan metong tamo po sana parati, ampong mikakalugod, kalupan na po itong pepakit tamo, anyang anibersaryo tamo. At kaya katamo pong anibersaryo, ay po may bili king ablo. At dakal tamo po apatula, dakal tamo po apakabsi, naman po may kulang yung kaya katamong pamangan, nun atin pa po sobra. Sana po itang makanyang bagay, itamo po nga tiyong kini sana pagpatuloy tamo po. At balo ko po, nga pong ginuna mo po yung bahalang mablas kaya katamo. Huling kong nanong pong tenam tamo, balo po yung pupulan tamo. Nung dakal tamo po tenam, dakal tamo po pupulan. Dakal po salamat, may payabak po. Salamat po kang kapatid Joey. Kaya rin kayang mensay. Panedep ng sasabihan ng pinunuda po rin kaya nakan. Tetaya mo po papagsalitan. Paninayin tayo po kapatid Jay. Amo naging Diyos pa, ipod kayo po yung may pabingi. May pabako. Alright. At may pabak po ka rin sa Blang Pengari. At ka rin pong kapatid Makonline, malibat po king Canada at king South Korea. May pabak po kayo man. Madugol po yung feedback, bibiyata kaya katamo ding bisita tamo, lalong-lalo na din kaya katamo pong Pengari kin sibultang kong peningbiya. Dahil ikita po kung mga nanong kasanting at ka-organizing kaya katamong anniversary at pamamalakad kining Sentro Sibultang Peningbe. Sabi dapin po na alila manalakwan ding Sibul king teknolohiya. Kasi po kita pa pong harap king registration, computer na po yung kaharap da, tang monitor. At kay yung kakatamong pong anniversary, may albe pa via youtube.com. At may gawa po itang kakatamong pangarap na dati isipan tamo po na isipan tayo mo na pangarap ya mo, balak tayo mong gawan at ngini milyarya po. At nginipin po, matun ko pong magsalita via Skype. Ala pong bisang magsalita, marinela po panukya katamo. Ala po bisang magsalita. Nyapin po, next time ko no, magsadyala. Mangkanita naman po, magsalita la po, agitala po gining monitor tamo. At takal pong salamat kaya kayo pong sawap, lalong-lalo na karing suking abroad. Yung alang sawang sasawap lagi katamongan. Financially, bibeda itang partida, bangkanita. Itang kailangan tamong gining sentro, yung makinta mo pong agawa at agamit. At higit yun naman po kung makanala pong maging misasan metong tingkay na kan kini. Higit yun po kung makanan lang may gobra, misasan metong bangkanita itang puna milakoya, itang masanting at maayos programa mayakit ya. At higit mi naman po kung makanano yung binya yung suporta kaya kami. Bangkanita mas lalo pong mayakit itang galing na ning sibultang peningpe when it comes to king makanyang programa. Kaya pin po sana makita pong pantilyan itang makantang bagay dahil ikatamo pong makagawa kanita. Kini mo pong sibultang peningpe. Dakal pong maghanga kaya katamo. Kaya pin po masalo tamo pong pantilyan ng pamasasan metong at pamikakalugod bang kanita. Itang pangarap tamo, panyatungan ng Aldo, makita mong misadsad king kaya katamong tungkulan. At ali ko na po pakakaban ng kakong pamagsalitang ini. At pasibay po, babachan ko la po ding at suking abroad. Makulay niya po yung kaya katamong kapatid Kenneth Miranda from South Korea. At yung kaya katamong pong pengaring Bong Pamintuan and DC Gomez. Manalbela pong ining kaurasan.
At pasabay po maya pa oras kaya kayungan. Salamat po. Karing kaya katamong youth president, na ba? Daning kaya katamong kabataan, kaya pong mayari yung kaya katamong pasalamat anyang bengi, uli pong mikitigit kami ken. Antimano po pengawal ko nala. Na po, dakala, salamat kaya kayo, kaya nakana ako. Kaya kayong masipag pong dedikasyon nyo, kaya katamong kasal pantayanan. Uling successful yayin kaya kayong gewa, successful yayin kaya katamong anibersaryo in Dispiras. Antimurin sana po ang kapiastan tamo anibersaryo. So, Brother Marnel mo naman, at siya kanita, lay po'y Marnel. Kaya po'y ngikit ko kanita, ang po'y Brother J. Matudya po ata. Pota po, ating kombisang beringi paras ka rin kaya katang kapatad. Dinanda ko pong hanggang medya ora mo po, magkipagsalita ka rin kaya katang kapatad. Padinainda ko po gan, Brother Marnel. Masipag mo naman na kaya nakan. Yan po. Hello. Muna po, King Diyos, kadwa po ka rin pengari ampong kaya na ka na atyo maiksan metong ampong makipag-aral, payabot kaya po yung maya payabak. Ala na akong balong sabihan, may bigla ko. Actually, makirandam kami pong doon lerma, makaduko kami. Pero wali kami po matudtud. Dindam yun naman po itang sinabi ng kaya kaming mamuntukan. In behalf po kaya kaming youth, makayan kami pong pasalamat maragul ka rin manimuno kaya katamong kasalpantayanan ang po ka rin miyembro. Masa kayo pong na mas pagbutihan da po din kaya nakan para mas luntoing panyulong ang pong pamisasan metong. Ala pong perfect organization pero we're trying our best para mayakiting kapag salungan po. Balo mi po that night ating papung puna. Pero siguro po next time tampong punang ita mas maging mapinuya pa po at mas maging successful lang po. At least ating kami pong atutunan na kukunan mi pong positive way tangyaganaga ng critics sa receive mi po. Talaga pong mabayat ing ating katungkulan kening kaya katang kasalpantayanan like ka rin pong aliwang organizationally makalug. Karen kaya na kan paulit-ulit kong sasabihan na dindamyo kang bapan Joey na itang gagawan dang di ehemplo na sana aliwa mo po tang magmisyon tamo ing maging babantay nyo din sarilyo. Nun na itang kaya kayong pamibale-bale, makain yung panigaralan ng disiplina. Bang in time, mas maging successful tamo karimbi. Karing bawat biya tamo ang point ang pagnasan tamo, makin tamo nga kamtan. Dakal po salamat. Salamat kang Brother Marnel. Karing binyan ng minsay kaya katam. Kanita po anyang magumpisa tamo king kaya katang kasalpantayanan. Ako po kang Brother J. Nung malyari, sana datay ngaldo, potang magsalita la rin kaya katang kapatada, da kingaliwang bansa. Kingayo po kamalay ni Brother J, metong niya po ka rin megaral keng teknolohiya. Sabi ko, sopan mo ko ka rin pamalak anti kanini. So kalupa na mo po yung antimong kikatamong online. Mi pasaya po keng kikatamong local na pamitipon o rin ka rin opisyalis. Yan po, kaya sariling kaburian yan. Inaprobande po rin yung kikatang opisyalis. Pasalamat na ako man po rin kaya katamong mga ganakang opisyalis.
O yan po yung bunga na ng kaya katamong pamag-approve na po. Kaya katamong tipo na ini, hakakita katamo, rin kaya katang kapatid king aliwang bansa. Aliwa pa po yung pangarap tamo yan. Nga po, nung kanitang magumpisa tamo, may ngarap tamo, akita katamo mo po aliwang bansa, kailangan akita katamo mo namang pasiba yung mangarap din kaya katamong sablang kapatid, king kaya katang kasalpantayanan. Ameto nga paninap na malyaring magawaya, ne po, king kaya katang kasalpantayanan. Kaya po sabihan kaya kayo ngeni, pero karing darat nga panahon, malyaring nga baluya mo rin po ining paninaptangay ni. Either convention, plus ne po ning kaya katang kapatid, nung nanula po ring pangarapan da, ding kapatid da opisyalis kaya tiging civil tagumpening biya. Eya po mag-standby kaya ni makanyang tanam. Datang yung panahon sa sabihan ko pin, nung ereng kaya katang anak, o itamo po, okay tana kanya pero rin kaya katamong anak, uli pong ilaring tagapagmana. Yan po. Datang yung panahon, sumelan la po rin. Sabi ko pin, king ka na kung pamag-salita, aring kapatid. Nung kaya kami, ayos na kanyan. Pero datang yung panahon, din kaya katamong anak, maninapla rin din. Ne po? Uli pong kareng anak tamong ngeni. Ano man po pabiru-biru rin kaya katamong anak ngeni. Lalam naman po ning kakaluluan nga napin. Pero pagkapilitan dala pong papagaral, din kaya katamong anak ngeni. So ko po sabing alang mayari ka rin eh. So atina po siguro mayaring mestram pong nepo, kareng kaya katang kapatid, nursing, nepo. May garal no po rin kaya katamong kabataan. So etala po limit ing kabyas ng dareng anak pasulong. Sabi na po nitang kanta, eya po bawal ka ng progreso. Ne, katang kakantada rin kaya katamong kapatid. Nung ganak ay asin niya po atay tayo na. E po bawaling umunlad, nune dapat yung kalikasan ya mo po sana masisira. Kalupa na po king kaya katamong pangayat siyang tayanan. Luwalat kilub na po ning kasalpantayanan. Pasantingan tamo po yung kaya katamong kilusan. Ne po, yung kaya katamong ugnayan. E mo po karaskeni. Maging po tang lumwal tamo king kaya katamong sentrong iti, itang mabilog ugnayan tamo taya po lalako. Nung makanano tamo po naganaka, makanyan mo naman po ang lumwal tamo. Ne po. E mo po kaya ni gagawan ng ganaka, maging ka rin kaya katamong pibale-bale, oras-oras, ne po, yung kapibabatan, palagi tayo pong darala. Anya, sana po, ding panina pa rin paggandaan tayo po yung panina pamanwan ko. Bisa kayo po ang pongali, nung akit siya po mabisa kayo. Mupin na nung pong saup tam, yabe-yabe, atin niya pong progreso ini. Ne po, yung progreso kailangan gumastos ka. Ne po, po pwedeng gumastos. Ita mo po, kaya milabas tamo pong anibersaryo, uling berita mo po yung progreso, sinabi da rin kapatid kaya anakan, 5 na luklukan, mamuntukan. Opo, uling beri ko po yung panyulong. So kareta pa mo pong 5 na luklukan, may magkano no rin kaya katang kapatid. Karetang tent, sinabi ra, pinrovide tala, may gamit naman po. Eta naman po, may siratula. May gamit langan po rin kaya katamong inandam. Ne po? Kareng kaya katamong bisita. So nung pong din kaya katamong indam, maluklukan na kinalat da rin kaya nakan 500 pieces la po, occupied langan po, plus dening keng kilub. Bilangan tala po rin keng kilub, nung 6 na laren, na pulo, 60 la po na. So 60-60, 120 la po, retang kaya side na. Marakan la po talaga rin bisita tamo, kaya tang milabas sa tamong activities. Anya po, eya po ken mapuputot nung dening kaya katang kapatid, manong kulan, tuloy-tuloy po yung kasipagan tamo, kaya katamo pong kayanakan, ng miyambro tamo, nung tuloy-tuloy po yung kaya katamong pamakipag-ugnayan.
Epo aliwa mo po yan. Yung kaya katamong dasan. Nepo. Maging itang paninap tamo po na pangarapan da pa rin kaya katang manungkulan kaya tikigisibol magaway at magawaya po. Manal bela po rin kaya katang kapatad king United States ay Reyes family po from Reyes family, Kenneth Miranda from South Korea, Bong and Daisy Maglaki from Canada la po rin. So, akakit siya po kapatad, nepo, yung kaya katamo pong tipunan kaya tiging sibol, dakal pong salamat hanggang pabalik-balik na mo po, yung pasalamat kaya kayo kapatad. Maging ka rin kaya katang kapatad Keti, salamat ko pong maragul kaya kayo. Nepo, karing kagiwan nyo, yung sinaup tamo, bata mo pong agawain kaya katamong metong obligasyon. Nepo, maragulya pong tutuing anibersaryo tamo kasi, yung anibersaryo tamo po. Kaya mo po metong ayaldo. Nepo, parumingguya po yung anibersaryo tamo. So niya pong rin kaya katang kapatad, mig-start la pong dinatangketi Sabado. Kaya ngisip da po rin kaya katang kapatad, dahil misyonero kay Isabela, ingisip da po rin kapatad, daretsula po Betanya. So makanya na oras po, mag-10. Minaus la po ka na ako, kaya cellphone. Mag-drop la po ka no keti, alang kapisa dyan. O uli pong yung sibol, laging nganda nga napin, emergency landing ya po nung keng aeroplan. Ang gadna man pong minaus ka rin keng airport. Nepo, remani bala keng airport. Ang gad ko naman pong tinex ang pong penaus din kaya katang kapatad. Sagli naman po, alatag ding airport, may linis siya. Aserve dala po retang, nung yak po magkamali, ang gala ko renta katao ring dinatang, expected tamo. Naisipan tamong daretsula pabitanya, pero makanyan man may bayo ya po yung decision. Mag-drop by la pa ni kaya bemila pong may puyat anyang Sabado. So, mitakutan niya pin po brother ata, tinukiya kanita brother Rick. Kibitanya na po, tinukiya kayo. Minuli kami po, maranon, na nakayaman po may disoras. Minuli kaya po, alaw na po, ni Ngabak. Yan nakayaman po may disoras. Dintang kaya ka rin, siguro may disoras kaya po niyan datang kami, alas 7 na nimbengi. Pero anyang muli kami po, maranon na. Ne po, alauna na po ning boyengi o magagalas 2 na po ning Ngabak. Kaya rin na po nito, pangalas 7 po ning Ngabak, muntatana naman po dalan. Nya talaga pong over kahit tamo po talaga kanita. Pero makanyan man pa, salamat tamo, ayari talangan po rin kaya katang obligasyon. Nung yan nakatamo mo po sa sopan, yung kaya katamong ganong Diyos, maging kem financial, sumuko tamo po, ne po. Ring anak na ano pong pamasayda, naman manintunan. Ela po sumuko, ne po. Pero makanyan man, bibyan na nga po ni nga pong ginugaya katamo, huling mamintu tamo, ne po. De kaya katang kaya anakan, balang Domingo, man magobralos din eh. Pero milalabas nga po. Kalupa ng ini, atintamo po ng anibersaryo ging Bayong Jerusalem, ne po. Puntalantala po, tana mo rin mig anibersaryo. Muntatam po. Bisala po. O sige po, nung bisa, suya mo po itang kaya katamong sakyan kita. Makarediya po ito. Yan po. Karen kaya katang kapatad, bisang tugi po at ang bagya po. Eko na po pakakaban din kaya katamong uling atin tamo pa pong lakad. Kaya pong tutuking Domingo, marantam po. Dahil mag-speaker kaya tutuking Domingo, brother, nanya po lagyo, Boboy, Renato Baluyot po. Yan po. At karengke lalami, Brother Michael po, nung Achuya. Ila pong maging speaker tamo, kaya tutugin Domingo. Datang ko po na po, kaya tutugin Domingo. Kasi po rin speaker ngayon pota po, ede po atanggapit ang mensahe na po. Dakal pong salamat, kaya ko nga nasablang kapatad. Kaya po ka nung 23, alas 3 po.
O basta po kayong Sabado at panapon. Kasal na po ka nung anak ng at singal mo. Managkatya po. Datang tangan po. Ne po, kasi managkatya po eh. Ne po. Makanyan po yung nyamanan ng ating kapatid eh. O ito po, nung kay saksyan tamo po yung metong ng kasalan nitang anak na ning kay katang kapatid. Palagi, kaya ni po ne po, brother, ikya pong mga sal. Kaya Sabado po, datang tangan po ba anta masaya? Managkanoman po ya. Masaya nagkadakatamo yata datang. Ne po. Data po nga ating panahon na tumagon tamo po kanita, managkanoman ni Sister Almo. At singalma, itang guardian tamo po yan. Iya po yung managkat. Kaya nga rin po nitang kakasal. Ne po. Yung kasal po kanya ni Brother Ben, ito pong makisimbang maragula tao. Ne po. Na yung kay kaubusan tamo po niya, na yung kay Tagalog namong kapong kapampangan. Ne. Okay. At iyo po singalma. O pa di nande, o kasi mas masanting nung yapin naman yung managkat eh. At suya po pala yung guardian tayo. Paano na tayo? Balak mo layo. Nya, iyayao na sinabit. Yun naman pala. O, Kenny po. Manik ko po babo. Paano na tayo? Okay. One plabriarya po yan. Okay. Aliya po okay. Ikayo po yung mouse. Paano na ko, Kenny? Maya payabak po, muna po, katang kakatamang metong ginuwan, timurin, kaya kayong kalupa kong makipag-aral. Ako po sana bisan tikdo niya, pepa sabi ko na aking mamuntukan po, tapuli mo ako kaya ning babo. Makanya man po, agkatanda ko, king darat ang Sabado, alas 3 na po, ning gatpanapon. Sana po makisan metong tamang po. Dakal po, dakala salamat, asaan po yung pamagatay niyo. Salamat. Salamat po kang Sister Alma, managkatya po. Idali tane po yung kakatamong ibnos, bakanta po asarata ng katipunan tayo.
kapayapan po. Malugod ay pa dakal pong dakala salamat kaya. Ngini pong mayari na yung kaya kaming banalatipunan, kami pong mikakapatad, mikakawani kayang pasibayo magbalik, karing balang kaya kaming penibatan. Ginotulutan mo sana pong miras keng kapayapan keng kakarin na iti, magbalik kaya pong kapayapan, bit-bit mitang tula, lugod, karing balang kaya kaming puso. Ginong Diyos, salamat po Ginoo. Anong no ka rin magumpisa king kay kaming pamunuan, sibol tagumpening biya, pasalamatan da ka Ginoo. Anong no ka rin iti halaki pong arapat, salamat pong dakal. Emiyag yung ilarawan ng kay kaming tula, Ginoo, kay mi bili king abla. Diyos, salamat po Ginoo mo, ing minarapat bang makanyanyang maging matagumping kay kaming pamunuan. Kabalwan mo Ginoo, kay man manyalese, tunggal-tunggal. Kami pong anak mo, adinan mong puder king kasalpantayanan at etakan natin. Diyos ko, mangarap kami. Kamalayan mo ang pong kakilala. Ginonong ing pangarap ay iti. Makayukulya mo. Karing kaya kaming enerasyon. Karing kaya kaming maging bunga. Diyos ko, sana igpa. Makanyan mo kaya pang lalong ngaywit patnubayan. Igpa, kaya bera ka po king panina pa iti. Diyos ko, pagkalubanan mo kaya po, turo mo yung paralan, gamitan mo ring minarapat Ginoo ban kanita ing pangarap ay iti Diyos ko maging realidad siya bang tumula ing balang metong kaya kami maging inspirasyon niya karing kaya balang dapat ang pong pamaniwala kaya. Salamat po Ginoo. Igpa din kaya kaming kapatad ay tsu karing miyaya liwang bansa. Angini kaya milang makisan metong gagawa at pupuri kaya kaigpa. Sana Ginoo dinan mo pang tetagan panwanan mo la. Diyos ko sana igpa ilawat mo yung mabayat na panandam karela. Diyos ko, turo mo yung paralan bang kanita, makanyan lang makasawop king kasalpantayanan na pinibala mo karing balang metong kaya kami. Di nga po king lalam na ning kapanandaman, hanggang na po yung atyo kilob na ning ampunan, Diyos ko, dinan may pong sikanan. Pakayapan mo na la, bang kanita kaya bimilang sumuyong pong magbalik king kaya kang banalay arapan. Diyos ko, retang dirim la king kasalpantayanan. Diyos ko, makanyan mo pong kalbitan puso ang pong panandam. Kingaldo bukas, akayabi milang pasibayong mamintong pong pumuri kaya ka. Ginoo, dakal pong, dakala salamat ila retering makuyad mong panalangin kaya kang yan nga ba kayo ti. Sana tanggapan mo nga na yung timong mabanglungay na harapan mo. At king liim pagkalubanan mo kaya po, tanggapan mi nga lang kulang king bane-bane, king lagyong migpani nga nakat ni Espiritu Santo. Amen. Salamat po.